Bishop Johnson Twino Mujuni ebyo nabigambiro bwabire na burengiri omukiterane cha West Ankole Diocese abarukuhangarira Kampala ekibiraro All Saints Church na Kasero omur Kampala. Okushaba ko mutano ku nikubaho buri mwaka muri Kampala nekigendererwa cyo kusyo buhereza mu biciriza abari kutura Kampala nimwo bari ya kurojako uwazire cyo kuriya akafata kazi shokarao yukano abana barabeshkura bakamba sororeba Stanley yaza kwitomuntu akamwenera umunyeto wo kutugira naba atitumuka naba yatekereza ki porogara kwelo twenda kusimana hanga okubarinda no kutugererwa bazi no kutubagera no kutubembera kandi izo batwahiga umugisha itwenga fellowship abokuba tatito muraga umureberezi witu yakunda kwisha kube hamwe nitwe na mama reka tubakire reka buzana mukuru w'abakristayo ba Kampala chapter Le Canon Apollo Buzarechi asimire Bishop Twino Mujuni nabwo kuguma narambure ntamaze ezere Kampala n'indijo myanya ikibichiro cy'umunoga no baje bazaba ataba tubuye umustaqbale abo kubari bazatifi kutoka tabaye ikuza kwa ko ndo somwe ndo kubaza baki kuga akuri analysis barumu washobora kumurugumana mukundana nugo bamanya ko muri abeje banje nabeshegereza muri cyo twundane kandi okundana no kwendeza n'ibirungi mugenzi wawe mwendeze kirungi mugambiro twokutoraho kashikaha hazani urugayo omukoro gukirwaho na commissioner webyengenda nebyiruko ministry yengenda nemirimo Winston Katushabe oshabira abanyayuganda okukoresa kurunje nguto omubiro bya Nohiri bakishobera abantu bitaho kuba omwaka ntuferwa trillion mushanju accidents tutafunde time malo tushokimera kisha gwindi nitucha kuganira oturebe obenja mu makuza kugaruto abantu abokufa abafakasi efuzi ezona nebintu binje bikoreta muri yebo abakristayo mwe barundi abo bana bo twaleta sopaja mukabura sopagale na abanyafero sipeshana le mu bihanenge cyemu yipire turopo kamwe ndende kanse yifire mwe bari nonga mwe barundi bwanyuma y'ekisomo omukanisa habireho no kwegesibwa okurwo mu kugu Professor Grace Rubare omugandi makuru minister w'ebyo kwerinda Major General Jim Muhwezi arugereyo yarabara abaziro muri rukungiri okweyaremize yo kwinjira abana babo bakiri bato ngo baba nibenda ngo babagirira umugasho ebi minister bigambiro bwabira ryo mugenyi mukuru amukoro gwa Father na Rasisi yo begumisa obwabire nazaguzo kusemya 50 omu bwa Father abantu bakugero bakafero bakatisiza babayiturende banyita kare baduka banyita kare baroya banyita kare nikabana bunga basome abatandika primary 1 bahinze primary 7 bazokusinia university. Minister Jim Muhwezi hona yongire yahiga abantu okwejumbira mu program za government nka Parish Development Model ekirahwere kubingo bworo omakagabo bingo obworo omaka oburukozesa Parish Development Model okakandira ndakabiri nipadamunaho abasenga abakugiza amataka batagandiye bakazwabo
we Reverend Father Narasisiyo Begumisa asimire ruhanga omubasiso kusemya yake Giona ariyo mu Father kandi yasima n'abakristo abwe nkwatanisa nungi amakuru n'ingi kuza cyangwa muri sizo kwaino sizi abanyamakuru n'ingi ngero usirikani ari kuza kurikaho no kwitaizobe amakuru akakaga n'ingi muno bwenanisha babazire ngo abana banyu mutekinge care arubo manye yibaza nkahibija shazingahi gasha kwa Abraham Ganzi na Dan Basibye